Bonjour, je m'appelle Marina et bienvenue sur ma chaîne YouTube Lighter Hoods. Pias ngutua ngakran ayumentan kade ka French ken. Tie kani ka video kade shepang kani ktien. Nengkong ngan kren ni ktien badon kam bad kata kade bonjour. Bonjour kamod hello ne kublay ha ktien Khasi. Sakaway pat ka kyntien kaba don kam kabang idey bandon pa syentur kadey merci kabamot kublay. Hadin bagibriye kilale na kabata jongi ngiong merci. Ali ken ngan hikaya pi sakiway pat ki kyntien. Sa kaway pat ka kyntien kadey bienvenue. Lada ngaong bienvenue chez moi kabamut ngapriak sngubhaya pi syah kiyeng jonga. Oh, ka kyntien yeng pat ki ong kumnu mo? Maison kanie kadey kayeng. C'est une maison. Maison kamut kayeng. Oh, ap ngalik pet na jan kadey ka jingkhang ba itenat ba? Porte ka jingkhang. Kane kadey ka jingkhang. C'est une porte. Ha ktien French ki jupanon kam kum ha ktien Khasi hi ya ki gender containation rang ka ne u. Na kabenta ki nuksa udieng. Un arbre. Arbre kamod dieng. Cet arbre est encore petit. Uni udieng udang rit. Forêt kabamut kaklau. Kajer ngamba. Elle est très verte. Sngewtynnad pa banlet kaklau. J'aime bien aller dans la forêt. Kabas nga syutia ya ka kyntien ale ha ka French kamut led. Kadba ha Khasi pat kamut wan. Tie lada nga bakla ha ka jakaban khot nga be penbanyaki. Ngahirno je descends. Ni ngalat telun. Ngalat thok mau ni ambang larung aklau. Oh em don bok. Pitip ki ongkum no yaki kali. Voiture. Voiture. Kaway ka papen kelumar yang kalong ba ki gender unika ki long da kompong ha ka French. Nuksa u sentiu ki ong ka sentiu. Fleur kamod sentiu. Sma ubi ba. Larung uknyang kamod. Kaway pat bakongpong kadey ukper. Jardin per. Sngasom riem day lada ngaong ngatung ka sentiu ha ukper. Om tangkini nredang bon de kiwe kum kaben ki ong uben. Nganit syongkai no ha uben sngaw komik bham day. Kaben ki ong bong. Umday mga kransi mo. Ubnay ki ong kabnay. Lyun benay. Katba ya kasngipat ki ong usngi. Kasngi soleil. Tie bunsin nga jupen don kam kelumar ya kabat u ha ktien French. Magasin kabamut kadukan. Tangba ki ong hangnie udukan. Ngadon hangnie ha kadukan sentiu. Je suis ici dans le magasin de fleurs. Tie lada ngakran Khasi ha ka French ngan ong ngadon ha udukan sentiu. Sngawsam riem day. Mur. Kakenro. Tang bahang ni ki ong ukenro. Cycle. Vélo. Katay kadey ka cycle. Ça c'est un vélo. Ha French ki ong u cycle.
Nga sngewtynnad banyak cycle. J'aime bien faire du vélo. Kabos. Bus. J'ai raté mon bus. Nga lado ya kabas. Udak uba jynjar bahaban keno. Uday uar. Uba ki keno tang bahapan mi surnado na pedot. Nuksa. Kabamut surok. Ngalat tait bahaban yad. Je suis fatigué de marcher. Mentangan syong tait no. Hang ni haka jaka abbos. Tang ba kiong jaka abbos. Arrêt de bus. Jaka abbos. An syong rit tengen no hang ni sipang. Ngan lit pai no syeng. Je vais rentrer chez moi. Buat yang suivez-moi. Ngalat tengan. J'ai faim. Tang bahaswa kata nghabban cross yak surok. Mais d'abord, je dois traverser la rue. T'es content. Et voilà. Hajan ke yang bangasa kedon kawe ka library. Na kata-kataw nglaban yu ihang ni ka signboard bato retour des livres kabamut pen pai ki kot. Oh pin mi ukso urit dengan hasenda kali hang ni ki kot chien ukso. Oh mentapat ngai perok jonga. Ya kamiau ki kot sya iseng tenat pencang hang ni akmat jeng hayat. Ngasya yu iman kapor ndang ayat nang ni. Baik sakawipet kamiau. Haga. Angko ang sya. Kaitenat ba. Il est très beau. Kam sngewtynnad imat bangan film. Kaong. Wat pentot yang Laisse-moi tranquille. Do ki lik no syeng. Ngarungan lik no syeng. Bat ka kyntien bakat dua kadai au revoir. Kabamut bye bye. A bientôt kabamut ngin se kendo pat. Bye bye. Au revoir.